eɗen nganndi commission men o sosa ko le 12 deuxiéme mois 2020 na commission o le 12 deuxiéme mois 2020 e hannde noon heɗen he janvier le 25 janvier 2026 fobi le 25 janvier 2026 kono noon gaɗɗen haalde ɗo ko gila de 2020 haa 2025 mbena même fula jam 5 naati e commission ligue contre vol de bétail ndoga babacar ko yimɓe 116 men dunta ndoga babacar commission kono ko ɗum woni mo keme woro 116 116 mo keme woro mo tan ani woro wala ɗo ñin commission kono aywa gila 2024 décembre no haa 2025 bere 2020 décembre fo 2025 woni ko versa e commission ligue contre vol de bétail gila 2025 janvier 2025 o repatu meɗen bannoɗo ha hande ɗo jareten ɗo ko ujunnaje 600 ujunnaje 4 ujunnaje 4 birin seru ñin jontumo kana ɓula ɓe bime na koɗo min jota wole mo million fula million nani eyi ujunnaje o muli tan nani anin nani 4 kala bindowo yo ƴefto kuɗol muɗum winda fen yalon koye sa safeno yelet be kalata ya safe ay maɓoye ɓuuru waɗa hen dépense noon ko ujunnaje 500 ujunnaje 7 960 fere men bota kono wala keta million fula wuli keme wuli tan woro wula wuli woro temedde jeenayyi keme konon to tan woro heddi e kalis men ko ujunnaje 560 ujunnaje 600 e ɓuuri nogas e jeenayyi men tutane koɗo kono ɓe wala keta million fula wuli keme wuli tan sayi wuli sayi keme fula mowan anin konon to wala ɓenne kayso kono ɓi woni to kalis meɗen banque noon ko ujunnaje 560 e 200 e ɓuuri nogas e jeenayyi wole ɓe mbulune banque laɓe wuli e million fula wuli keme wuli tan sayi wuli sayi keme fula mo wannin konon to woni to caisse trésirier meɗen noon ko ujunnaje 600 e 200 e ɓuuri nogas e jeenayyi men ɓenne keeso kono jang wala keta wuli sayi wuluje 6 wuluje 6 e 200 e ɓuuri nogas e jeenayyi wuli sayi keme fula mowan anin konon to wala ɓenne ke trésorier ɓuuru jang fankanto so Allah haaji noon secrétaire o arat mbo haala patti kala ko yalti eno yaltiri fof o haala yimɓeɓe ha bandiraɓe faama ɗum komi ko benile bara nin tre secrétaire o nata sa ɓe seni andi mawli makko ɗo ke ko woltata ñamen anin ɓe tembo men to bibi ko ɗo total o a ƴetta a ñantole fof a jam kala no yaltiri ma secrétaire o huppit bandiraɓe ha bandiraɓe faama inchallah koɗo gota ñawoña anen koɗo ɗum ta ñawoña safir laaɓena a ɓoɓe fran fansila mawli pour seni a baɗigo ɓeema ko ɗum wonno ko joguiɗen hande e toɓɓe batu men ɗe premiére ɗo toɓɓere batu nde allah fitole sinnila mawli ate ceerno saydou toɓɓere batu heddinene noon ko affaire nden kalladde ka yo ka fole kuma kama to memɓe je wala mo wulore tanka ñaati eɗen gandi sen ndeni jawdi ndi sindi wujjaga han noon kono sen ndenani ladde nde boni ha han jawdi ndi dalani ni gande nafuloli kanta pour kane suuña bar ni mane wulo kanta wotone nafuloli man tanka wadde cuumu o ko poɗɗo yewtede no goya ka yewtida ha Allah walli en goya ka ustini kacca keta suuñaro la ñamen fo suuñaro bota kima bo fanan kacca ñanda kela wulale fanan fo fanan a bula ko ɗum wonno fandare toɓɓe batude toɓɓere tataɓere nde ko carika ngole ngani pour ka kacca baɗi yo baɗi wole pour mendude je silan ni kumoɓe menɗa si ñinin karo ke to e safe wadde kala garɗo salminama yettama en ñaguima Allah tabaraka wa taala kala garɗo jaam yo Allah naftuɗum e dow jaam